Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život. Jubilarni 10. put trčalo se za oni koji to ne mogu, a Bosanci i Hercegovci su ponovo bili dio globalnog pokreta Wings for Life na 3 organizovane lokacije. Wings for Life World Run, humanitarno-trkački spektakl, i ove je godine na 6 različitih kontinenata okupio zaljubljenike u kretanje velikog srca, a svi su oni jurnuli zajedno tačno u 13 sati po našem vremenu sa zajedničkim ciljem – učiniti povrede kičmene moždine izlječivima. Trčalo se u isto vrijeme u 12 različitih vremenskih zona, na 7 službenih flagship utrka i više od 240 utrka održanih uz pomoć mobilne aplikacije, od kojih čak 3 u našoj zemlji – u Sarajevu, Mostaru i Bihaću. Studomat ekipa je posjetila kampus Univerziteta u Sarajevu, gdje smo zabilježili atmosferu na Wings for Life World Run utrci u BiH. Na startnoj liniji u Sarajevu našlo se preko 100 trkača, spremnih da trče sve dok ih presretačko vozilo ne prestigne. Jedinstveni format trke je takav da nema cilja, već pokretni cilj. Presretačko vozilo kreće pola sata nakon trkača, postepeno stiže jednog za drugim, a svakih pola sata ubrzava, što trku čini izuzetno izazovnom i neizvjesnom. Pozitivna energija prije, za vrijeme i poslije ručka obilježila je trkačku nedjelju u našoj zemlji, što su se studenti, rekreativci i iskusni maratonci zajedno sa učesnicima u kolicima još jednom zajedno okupili i dali svoj doprinos plemenitom cilju. Ne moraš izlaziti samo na ispite. Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i saznaj koja su to najzanimljivija studentska dešavanja. Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život.